Lekoko kganetso la semmuso DA la re le batla go fedisa melawana e ikaegileng ka mmala wa baagi. DA ya re fa setšhaba se eletsa go aga Aforika Borwa e akaretsang batho botlhe mo ikonoming ebile e se ya tlhaolele se tshwanelwa ke go rarabolola go tlhoka tekatekanyo ya ditšhono. DA ya re melawana e jaaka BEE ga ya dira sepe go matlafatsa bontsi jwa batho bantsho. Moeteledipele wa DA John Steenhuisen o kile a tlhagisa go sa kgotsofalele melawana eno. Many of the inequalities that we still sit with in South Africa, racial, spatial, and economic, are precisely born out of the fact that this government remains obsessed with racial classification. It's kind of like taking poison to try and cure yourself of other poisoning. Setlankana sa ditsebe di le 35 seo DA e se kayang jaaka leano la yona la Aforika Borwa la go samagana le Aforika Borwa yo mogologolo le go aga isago ikaelela go bopa seo ba reng ke setšhaba se se tla bakang ditšhono tsa ikonomi go botlhe. Bangwe ba ba sekasiki ba dipolotiki ga ba dumalane le tshitshinyo eno ya molawana wa DA. If you go through the executive summary of this economic justice policy, you find that the DA is at odds, trying to paint itself as a liberal party, but in reality, it is this party that is leaning much to the right. It's got right-wing tendencies that it's showing in reality with most South Africans. And now when you read the document, you fail to reconcile what they are saying in the document with what they are doing in the Western Cape. Malinga a re fa go sena tekatekano mo setšhabeng molawana wa bosiamisi ba ikonomi o tlhoka go sekasekwa sešwa. You have this economic justice policy talks a whole lot of hogwash about how we're having an unequal society, and yet you come to this second chapter, which is the last chapter of this policy, and then you're saying, let's scrap this one policy that talks about how we seek to redress equality in terms of opportunity. Ke dikemedi di feta dikete di le 2 tseo di solofetsong go kokwana ka kalaga estate kwa Midrand go tsenela kopano ya DA.